أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kwezi watukufu wa Komori ranye mji hundao ndani na juhundao bonze ramshira muume hamhu hamtiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo rijabanu rijeri fanye droit de réponse amadi heli razoni sayabo uhusu video raiona mwananyasi yaifanya usiku wa jana hali ya ukana zanongozo ziritabisha zirilizi zirihoza shanda bora tujua rifanye bandi yabo siti wandu wa ukahaina sarjuwa na wandu habanu wambarungu arjera benga rijibu shaholi hode mwana maheli yafanya karjaka ukarlati hata wakati na bonga mzambo ndo minja kaulinda mraji ajajibu tikaulinda tikaufanya jitihadi hata njibe wakati nunje njibu nadoja nje njibu mwana mabani hangu shaheri wa Isa Zaidu mjini Koni ikawa makazi yake ya Ufaransa. Manam fikiria kana mji wa Koni zukoli ule hatu sonti sha mji wa Koni wa mji wa tarehe mji wa aswili mji kau kana masuja ranzi wandu ume uja wandu washe bai tarehe ya hizi hamadi za Koni izokabati mndu jombaye mkomori uchujua zitarahiza hizi hamadi za Koni na wao mengoni mwezenongo wakanizo au mengoni mufahari wakanuo au mengoni muwatani wakanuo kabla ya zindu aji shaharu mwa yema harakaniyo wakati hizi nkodo haruma miji huu ikamdo tunda de miji kapitali yahe mabavu mfukare yahe sheisi wa shangazi ja ikauzingizi wa ngome neze ngome hizo maana hazo dukazikautiwa hasibabu ya hifadhi yahe maranya ya homji ekaichoka waroha wandu waja ngwanzo waone nkodo homjini au harumale bafu umjo Koni uo chedo mjo tutongome jeli kao ijo kirikanga bo miji mindo ajimi huu ya tutwa ya ngome na ende miji ya kikapitali sha miji akautwaze ngome yo inji hayo yo ikautwa ngome asababu ya ukana yode miji akauwanoze nkodo ikonika hujatwa ngome ne mane ya hizo dukaze hamadi 12 za Koni wakawa jihanti za kai malingo ya hao zode zengome za Koni au yede ngome ya Koni rijara mbilo za tarehe za wazaza hatu au makuko hatu wakajitoa fidia wakati ya mbushi yakausaha njaru mji wa Koni makuko hatu au wajirabarini wajitaisa honguni harumwengu ya Koni no ili wazingare sharafa au watwania wa mji Koni bandia yabo rijari wono wazee wa hatu Mwenyezi Mungu ujua rehemu wakati wakayabo kabla ya hizo intereza hao au zile faida za kinafsia za kihao shawaka hamba domji rangu duabidi ukiharuma isharafa no watwania hamaratha ikawa ya renge no watendea wakati ya amada bwana Mwenyezi Mungu ujua mrehemu nilebea lahe sula jae mzema shonde habudu wao ikawa rongo wa harumwenga zija kwa jaka ujibulo ema na hizo hindi dawe yakawa wandu wakaujua watwania wakaujua sharafa shanti au sharafa shamji wakaupama ya adabu ni mastahi ya humji wa Koni kabla ya upama ishosha hao shale huyo zija mal asafi zijazirandi hadi contrary
miji pia kaitina mewatwani ya wao kaitina wandu wakatayari zedamu zitihe ne sharafa shahi miji hawa ibaki sha vanuriza mbao miji yo pia ile shambwani shanchami nikangabo wale shambwani amado mjo ikoni mana walonu oleo walazimu wabeti jao walazimu waurongole walazimu waziye walazimu wambe haina zatu yani zendao na hii unjini hao wabaze miomo walo yabo watubaze miomo shawardi tena wajuha wahuza mjo ikoni hafaida za kinafsia hauhuza mjo ikoni haupua sharafa sha mjo ikoni si haki ala kulli hal njaka amini ukana ibani hangu shaheri ngujini kwa makamu au yajinike daraja ya hujaya subuti ya weuso njibana ikoni yambe wo hatu sonti nani mtu nafanya hizo ya no maswidaha na haini joka mtu hayafanya hizo ya nzao unafanye shaza lingujo jakoni haina usiku joka hanza ujafanya haina joka hanza nasiri wono kweli abo yafanya hizo yakahanza yadungia yafanyao hizo ya nzao sha amina masikitifu mahu habo yakaibani hangu asubuti hajinike idaraja hajinike makamu hajinika zemvu ikao katinizo ya subuti ahime agabili mjija ikoni ya duamba zila inge ikaola mndu aji zuki wangu hau mzi wangu njaju habanuni zambi hauna mbinga mjibu shaimana na hea nambanga mjibu yabu yakao ibani hangu di habaze na wazimu na hawashelezi zemwa nama ni mabani hangu walo ikoni pia yukana naruduenda hamba bi bahari ujusabwe mundanyoha zenongozi jiromu mjini koni abaha ngarchongo ujipwashe wasi ngarchongo usijinu mji wa hatu wasi ngarchongo huponkule wasi bal daharuma ze rezo sosio ana ngarona wakati munji komanteri zinji haruma masuala ya ikoni wananyasi walonga zijani ho wanga zija watu wa ikoni wari simbuli yao na uritumbolizesha ya haruma wakati munji bandi abaza ngozinu ngizerisikitisha haku shambe se ija wakati yaukana sema shababi rujuheri jusezi chwa arambiti jao na wangazi jao ka urongoa wamba ukana harika kudumeka ti unche uyiha bandi ya wotika mtahani pare wanama waikoni makhsus duwashangiria hizi azali habo mchauta nambe deshenkwidi shazali shilo mjini koni manabanu ikafari wasedabu yeu habanu hadu hamba ika badurwa madabwana yeu habanu hamba ika shamwini sujai yeu habanu hamba ika mwana msho hatu mzaza hatu ngukwe banu hamba wautinda sisi wahenjume inuti hazi hatu shayinu abahanga mjuka utongeza rijebanu rudu hamba na sekangara ambao hawa yakasika rudu jabanu haku yabo siku rujuka hamba ngarju hamba mana iza jabanu leo ridaza ristahamili rinyenye malomwe no haina zambishi au na haina zirendi hao shabahanga mjuka uri tonga rijerjerambe namna zanongoze ndawo nayi ngene namna umji huo warengwani kwedisha wandu wachungu hupa zipande we huza iliwa hunde ye fedha yuo watamani wadutu maboshoni habo nchota hanambikana ngwatawa haruma zimbaza hao
Maana lazima ike wazee watu awe mazuki watu awe mafundi watu doazie ezipande zipurao mjwa ikoni zahuziwa aina usiku wa asha chongopa shao mjwa ikoni isopa taibu chongopa taibu mjwa ikoni ngabo sisi ngarjuja rizambi ukanana nizizie dingohi. Alafu za habari hizo pia doka ni wandu mwatendelwa no wandu walona sheikwindi shae wandu wahimila azali zanongo hizo ala la hakika ngeziri hozao zanongo hizo ngeziri tabisha vze roho ngere jabanu leo jere mwambi ukana na mzedi ngoshi mana mfikira ukana zanongo zinu msamlele sanga mwendao basinga so ukana jere mwambi ukana na mziye na minga mjo subuti ni mwazeni ni wandu matendea shekundisha ho mjo ikoni walo haruma le dingo lazali handani nga mjo andisa mzee watu mjomba watu inusabeni mani nje dahalani nje maulida madaisi yaka nje Adolfu nje Felix nje mwana msho wangu Maisara Madamsa ngeni wadunga yapo sina ushida ni mwazeni manangani wenchi kana mzie houzo mja ikoni dingo hii baika kamjazia izo marire danga arjoucha na sekari ja arjonjila na zibanina sina nyi maana sisi rais arulona majaraha ya hezio ridaza karchamba ndongo shakar jadi waza wala utuka karna udiva yabo sijabanu leo njeni mwambieni ka aba hanga manzo mtsoteze jaraha rulonizo na sari mwambia ni kala rjoudiva gari joudiva kiswa maana kiswa rendo ayo lazima rilibe mananga mtore yao na uonea na udharau na urenda tsihindu omjwa ikoni nwandu ikao kwati haruma izi azadi ana mjwa ya ukana ni wandu mdo haruma mjwa ikoni mtiba ukufuru mjuo kamtu representer hata 5% ya mjwa ikoni kanyi washashi haku bandia yabo zenongo za dunga zaendele yao mwazidungu za mfililizo na mkera adhimziye maana banu singa sina majaraha menji harume hadisi ya zadino mja ikoni miamcho johamba hangu personnellement yotira akote benge ngwa johamba ukana ngabo johamba ukana yetira ndo ngo hindi sha usiku hambeze nongo hizo ngojo huja usiku huja jeri fanyize detail ya hizo nongo za rijiria nizo rarenda ngene helira kama determiner haruma za barizatu numjo ikoni uhusu shekwidisha ho wangu wazali ikoni maana sisi rika haruma bwana ya watania rika haruma bwana ya usujani usiku rahima ridailie haurambeti jau rajuhararedwa maadui rajuhararendwa wandu tsihindu rajuhari tolaze roho karijadi waza mana amjofanya mnara peli mtiti le 27 août 2021 na kafanya sale bunjido la ikoni la hema beja si rikahamba zendao na yi na upara maranya wa Komori ruwaonese namna yenzi hatu ya traverse haupeu hanamna ikao yenzi ikaenda asengamani rikabtahari wa pare wa hashirishe wa julize riwambie ukanati jau na mjuhebo wa Komori ritapilienzi hatu itisengamani ra ane Elias andi so sangamani
ni wandu wazali muhimi hankodo na shari mwamba bala mabejala materoristi mwamba ukana wala wandu wakabisa waje wate nsi haruma mharubati mwamba wala wandu wakabisa waje wafanya zali kudeta mwamba zinji hali ya ukana hizo tinongoza kazadunga hata mbanzia shasisi kabisa harwani uwatwania wahensia hatu ezi hundawe nsi yo leo zilaje zarijusa juzi na sababu ya ukana yensi kaukoza haunge kozao sirika urambu waiza kaujiri hawezi joka ujejezi jiri na nyinga mwambie ni bwanga zija na mlindiyo ya ukana emajevien wasai honu maha waje wafanye mashuhuli na mjoka wao kwa jambali ya ni heri manaemba bititiliyo harumwensiyo majevien wao hoja waje wafanye mashuhuli hao bahiworo hawende zao ngamjouli la krizi ngamjouli la nzaya ngamjouli la tabu rahne heli mlila wabaha na ikabati mkomori ulo harume dunia utujua namna nsiyo ya traverse harumaze krizi za hizo rongo pia watu hata domeni nzima yambishi hao harumale suala la husu zanongo za nsiyo namna ya traverse ichongo uzidi usa ichambwani watu ushinda waistabilize ya kanti abo iliyo shangu wachongo huizidisha mai haina nafsi kwa hasha hakuisi sangamani bahi Allah wandu wasai hoja wafanye mashuhuli ne krizi ilo iho zanongeze juka nziro na mzililie bandi abonga mreje harumale swala la hangu na waikoni on turafanya sale bunjidio lo bishioni le 27 août 2021 muhimi pia mrimila hashari bala mjomba ndami mana njomba hizo lile bunjili lafanywa informanti abo le bunjili lafanywa mfumbile la hatu bahenyo ndo aserse mfanya bunjili informanti maharibina lensha hoteria zikubini au kama kaubwandalia waikoni watijue izo makaenda muhambe bahenga mumnikoni ahadi na uhakikifu ya ukana hizo mwabamu ile bunjili hizo pia rizijua ishode shari tongeza rareplie bainge karjakana za ukanari juhe rambenga roha wa rumwensi shaisha rutongeza rarira juhara roha lizo makama dhamainia shamnyeze Mungu haki rijua izo matwalia nizo mafikiri nizo makautamrende ranzi izaka hambishiha izaka ujiro mjini koni waswilo gendarmerie nyimranti kabala mtata ya mwamba ngamjo tata mrende siri tata ya rijua aribambaya hasibabu ya ukana ingebala yo ikansi ya kisharia arju karibaki ingerikana kayonsi akiwatoni arju karibaki shaisha zidisha zaidi wakariroha mwensi dukarikau amini ukana nti kitina mawatwania kitina wantu wakawajue wajitoe zero zao fidia asibabu densi waturi wone ukana kejaka maswilaha harumeza jiri ya Abdalla ni wananyasi zirdi zijaziri hunde manabala uangazi jamba ukana haijima kairiho baki shamba habari baisir jiranti ukana ngarandaura jihensi shamba habari bandi aboti kabisa hani mrejei nini ni wandu wa sersi wa mjini koni jeni mwambie ni ukana na mziedi ngohi zendongo mwandi sozifanya aranzi usiku azali akawjai humwenda mwamrenga hata albadrun alaina hamado usiku mtume yangu Maka kaenda Madina na season turakabo rikari rengi ahadi rikatayarizi tozatu zende na sirwani mji wa Ikoni maana hizo azali yazirenda 2019 harumwana wa Ikoni tarjaka tayari azali ya juu ya jikoni ya jerambi ndongo za mshalata watina ukana hafanya mahakama ya kisabuzi hauya ukweli
harumale suala lahu wanaikoni wajuruhila shaholi ho de ledharau ne lebonezi la azali baikoni kama mshida mumfanya nongo kama mshida mumrede hata nongo bal ujujo urumi ya zemakri zahe hata ya mrondo weni mzima hata mkendai mwangarie mfanyi hama rien n'est passé bandi abo hizo ndizo yafanya suala lali fanyishiha ranzon suilana leo kabati hata siku nge uzima ndio subiti mabukana waparo bulo anketi ya usuze suala ila hala ni ukana le suala lahum jaikoni ni magari yakauka ajali wana waikoni wajiwajuru hilo ngabo wandu hazi wa serikali minhum wandu wa mahakama waluma complice arum hadisila ngabo wandu wa serikali tena madhamana wa daraja za juu watu wa serikali bahi na wa kimahakama ngeno wa serikali wabaki wakaharuma li suala lila la de manana suala lila la tujua wasuli mahala ngia abo serikali ngia hadi ukana azalika ti wakaje koni ya jado alifanya li dharau lahi ni lebonezi lahi ikakabo jafanya shi mahakama shanywa ngumu mshangiria bal madileviye yabonga mzambo ndo haule haurachi a haute voix wede notable upi hao notabilité ya ikoni husu zetabia zijirio na upule fuku ujirio mjo ikoni harumale suala hilo wede walitendea yabonga mzambo na minsu babata zanongo izo zihanywa ata zirarula kafubiti razonchu zanongo izo zanenda hata jemura leo kabati hata mbanketi amba kujamba mahakama mbi yafanyishiha karna udiwaza karjadi waza karna uparujo diwaza bandi yabo mjamranti yakana bumanzauze faida zanyu mkatayari mhuzo mjaikoni mhuze zanongo ikawa zijiri ya mjaikoni hafaida za kinafsia ana faida watiti maana ana faida watiti shanda abo maskini mtoushida marambua zanongo hizo namna zilona daraja nziro shanga sina uaminifu ya ukana haina usiku wajuja mahakama ya kweli yabo no haina usiku azali ya juru habo edawa yonga rujo hidunga jusqu'au bout na nyina mkene toma yaka mahakama ngajufanyishiha mana basa kabati hatamba nongo ya ilo harumainti yendao amchonjamo ile question ya mahakama raili azali habangua za institution judiciaire pia za hensizo arenge mahakama atonko deni arenge ya assemblée atonko deni arenge cour suprême atonko deni habo ya la lusa cour constitutionnelle izo pia ile ujeri shaya miuti hawa wakati ya dongo huzisiwa yambaye mahakama ngawe yapo nabo wandu wao pia haina ufanyo nongo ikakaja to amri ikafanyishiha nana ukakangabo yafanya nongo ikakajala wa amri yahe yohabati jau esho udungawe mruwo yutolo harumazo mana yalo niso ngiyabo ngamrejai manali suala la hangu na waikoni leo yaukana almuradi nyi waikoni mlo haruma sheikwili shazali na mrejei ngoni nezonongo mwandi sorenda mwana mashaheri hasubitamba ukana hari leo tido handa waikoni warendwa unai leo tido handa wawula wandu ikoni bali ndabo yatowa itarehe yali swali bashaheri ala alhakika wewe izo kusudia uona umaswilaha duka haina usiku wa hasha umjoi kweni utodo nai ritodo uliliwa haina usiku zote zongo na umaswilaha hata leo usubutu unde kilo ujombe ukana zalisi de mro ande simba kufuru ikoni qalu inna lillahi inna ilayhi rajiun karja zombeya wala kartu zombeya jeli ukana abu shahiri ngamuhubo usu ni hambi ukana
amfikiri kwa mbise imana waraze nongo izo ziona upuza uziona wana nongo atiti dabo watuliliwa tuna nduzaho ya juruhilwa changam amini ukana kabati uliona nduzaho ya juruhilwa ujambwa juruhilwa wao izo nongo zila joparu juzikali ya radhi au yazidiwase au yazisamihi shaimana nyenyi mwandu mdaharu mashaikwilisha wandu wazali ikoni mjouzi wana hamala mafiti mjou wana hamala upuzi yabo yakakazi jamhundani mizo na njona ambi harumale suala hilo usiku mzee wangu yafariki wakati rawaswili homa zamoni maiti ya kautolo harume janaza isisonga mani minna lazima nsehewa mwandu minna lazima mzee wangu wakati wandu lazima wasongamani tiru hatozi tabanchu songamani wandu ndinde nsihe tabanchu siha tikahambi mwanashi wangu ndio sihe lazima mzee wangu maana hizo hindi ni teshela ilarifu maana ilarifu wala mzee wangu hakahamndenge haka de mwana wa roho wahe bali rikaulelesha habazima sinaye wailarifu yakayabo yachuka yabo wakati mzee wangu yafariki yakayewa dua mwandu ya saunga mani ya lazima mzee wangu siruhachozi ataisababisha sababu shongamani tikahambie mwanashi wangu dua ya siha lazima mzee wangu maana karja zombi nasim Mwenyezi Mungu jalla kwa bani yaliyo ngeharuma rehema na amani apari yahe zendoso yalonizo mananga mjeo kana kelke swangi haruma ndoso bandi yabatika usanje nhambi banu bushahiri yokana nikendizo hamba shauti rudi hurejei huja hamba zatu lazimu tena wanabaduru zambao warjuka tayari ekagamza nzao huliho hizo ndizo azali nzao warjuka tayari rejeri njila nizibani sina nyibo waikoni mloharu mashaikudisha azali ekaipa sari jeifo rejeri njila nizibani hamizinga hau hamabuchari hau hazi gongo garijo huja asingari mwambia ni ndo ukangasima tayari ukarejei rejeri njila nizibani sinanyi maana mji huo ukana mawatwania wakaufikiria mji wakawaniyo mji hafaida za kimji shati faida za kinafsia ni mjabo leo mja kamtufikiri hata mbano kasile faida za hami balde zihundo mjo ikoni leo na mrabi yeze nongo azali arenda ikoni au yazifanya ikoni banuriza mbao ni wandu boko hata mbapare kutuambeza dunga hapo haura bede maji manansi na uvumba mwinji amina yakini ka harumai maji yarumishi hao harumale jira la bambao wamisuri wakana kabati wandu harumai bambao yu walone maji yao yarumi yao walo haruma utabifu wa maji hamado mjo ikoni yoranzon suilana leo nsina uvumba zinchi rieke sa nafanyida wandu mjo zo hamba sa uhuzo mjo ikoni baada ina usiku azali ujo hima mwambie ni ukana mimi mwana mwikoni banyuko lindo dizomlele memo mndame ko timte karti sina nyi rika hiyo rika sina nyi ramba tijao abaha do manakabwa siri jar kansi haruma muda karjarungu wa karjamba karjarenda wasina muda ranzira roha aroma mjo ikoni shawakati raka burikari wani rikawani ya mjo hatu haubama shosha mjo ikoni mananga mjo tamna parenthese yabo mwambie ni ukana ranzi 2019 raka ya wazali ya ritimbazi kufurizila ya ulili ya wananyasa
mwambie nikari kai kuindisha wantu baikoni rikarengia hadi ya ukazalika na utumdo haikoni oncho azali ya jaiho wami tifanya video sabati lauze bandi yabo siru haikoni 6 mois après azali harengo hatora albadrun alaina umjini koni ritabi harikosa shakarja jwari fanye maana karja kabo shawa katiraka yabo yori karambie madhamana wa ikoni numjo ikoni ukane kaza ali hafanya betizi hawafanya batani hawafanya zemakriza ngabo ntiyo wa ikoni wajufa pia na sirka tayari wa ikoni wafuma pia na azali ya watimizi ni asijado tezo mjiu nolizo azali kajaja iho ranzi 2019 ta 2021 na hata azenzi za ukaje ikoni shasirka tayari zicho zatu zilale ila demana ya kaujare ngo hatu al badrun alaina baada mezi sitara ruhaiho mana wata hazinzi za ukazalia nje ikoni hata ramba tindizo mungazini ndao no karja tayari tihano ngozi nji yode utobama na uheshimu mji wa ikoni na usuja wa ikoni ngebanu zambao wakati ngedi ngohi usauja mumparoni ni mwambieni ni wanama mashababi umjini ikoni ranyi mlobo nze ranyi mlondani ukanaza habari za tunazali zisazishamiano manaze ntunda roza dunga na zinu mfililizo zali saikoni ni heli wamshangiria wakaurima masama anikeba hilingo he awamu mparoni ni mashababi ni mwambie ni ukana umjwa ikoni weti mjwa ukautola fidia uko tibani hau kaura urasabilili no sijao na nyinga mwambie ni hajiku ya ukana na mzee baika mfanya hamaka mjailewa ngarjo ujari mwelezeni na humwabiani tena ni wandu wazali ya ukana avanu huenda mifumo mili izoke zijakaza hamba shanga mzambu avanu hunda mifumo mili ngarjo ujari kazele jungula hatu kontro azali abamwambioni mfumo huenda mifumo mili ngarjo ulikaza na singa romba Mungu kawodo mwisho wazali maana karna ujwa bana nafasi zanu kwazenzi do jenda enti yo banu ya honda ni heli atimbiza atijao zahena mwele wendu njamba bana mifumo mili ngari jauri to azali ndasi jo njabo hafanya komantari ya shilaba tambanga rijori kaze le jungu na sizo lilo sari landalia ngari jauri likazo mjini koni bahanywa ikoni mwashangira azali na muhime madari basi siri imiri jipanga rifungusha na mboda kanga mwanzo edamu ya tihaiho wakati wali swali na inu ya rejei 2019 ya zali kanga mwanzo ijeke kwa triple tide double au triple de kwa triple na mfanya maka mjaelewa njo mwonizi jujiri asi tayari arjo tindana hiyo pia haurifumane arjo fumana ngabajo kazi ya sisi jodo lili asitwani kaizo ndizo mwanzao kaza lizo ndizo yanzao kaizo ndizo na masulaha arjo zifanya zabalizo mkozi kazi dojiri mtuchi shale daraule le bwene zilo pia ikoni atijao bahia abo ngamlanse message ranzibo inu sabeni mani juu hata usiha mana uwede shefu ya tendea likungumanyola shikoni kana muhime madari ba ekampomji wa kweni nkeleo ranzon tuila na leo halafu banuri zambao ya bakido mnambuwe mba izangu ikoni wava ya pia umjo ikoni wende wazi atijao
bahia bona mjihudumu na mjipange basi arjuhucha kai pasar njila ni zibani arjunjila na zibani sans hésitation bonga mzambo ndro imana nazamba ndabona sa hawi imana nazamba hauna bonza mbao ndabya kansa tifanya stage nsati wonu na minga mmambioni ukana mihufa yiwe kedoni paswa hicho mana Israeli timuno kadundaro cha Mwenyezi Mungu amba ukana rawa katika jaji ngiyabo ntsina wakati njuka ntindo amba ngam ndio mndwa au mndio ndongo yabotika uheze swauti leo ni uviazi na uparemo na masha area kautike Faransa hiyo udola po mditerina patina Afriti sa Komori bakuja jotinwa visa nezi azali ujemanga buje ukense udamba ukana hari ngo waniyo yezi ngo waniyo parti ezi juro harume masi wa Komori nsami nikango zishiyo ko jamba hoziona maneka hukamba kweli ujoka usiza Komori haonchwa sa Komori ujoka hubaki chakuja jujwa ujeza ho manga na wengo juo kuti mfumacho ngono pia zimunda wensi hatu ngonezi jiriyo nsina usitezi jiriyo baje kabati mkomori uchujuo ranjwa afwa wa ulowo dhulumlwa watu azifungoni watu lo harumansi ngene zetabu zimunda wensi kabati uchujuo Komori pia ngani hashiringa mmonao ngamzijuwao alafunga mhuparo sa Komori wakati yambese ngarjwenda raonesa nifu bandia yabo amjuna na ukaza yabo na upara wa Komori yaukana haina mndu na zingarondo bwahe haina mndu na sihendo bwahe bamfikiria ukana everagera ru ila kavumbulani marehemu keti hule ngejohuja sihale yabo ngiyabo mndu na jihudumu mndu ya zingarendo elinyi yahe ba ikawona nayi na urendo nayi na uyenshimansha madhalilifu ya saya shiale triho wa Komori ngiyabo mparusha babe wa Komori ni ushababi wa Komori mlo yabo nyide mkozao ranyize reze family mtinideko wandu walomanga dwajuka ujaje wa mwanilieni bawa ngwajuka hula wafanye madamano ya hao ngwajunja mazerezo sio wambe okwa chukoza wandu walomanga na mdo jwa hizo wakoza ndanyi na nyi uranse ukana hari fulani nende mwanama olade abidiende shasinda mi mitina bidine nakoze mitina bidine na ke ajali mitina bidina ke fidia mitina bidi ewa ngamlinda wa malaika wangu ho winguni dwaje waje wa mmani yeni nsidinde ukana izole zijujiri kaba nangu wa malaika winguni aje na umwambiani ya ukana isharejeza makisalidi ngoni juzi il y a des jeunes ya Senegali walati ma autorité mtidinde kama autorité wa Komori wa wajua au jawaje register zalidi ngoni watu wajua register zalidi ngoni ma autorité walo hiyo wajua register zalidi ngoni ndasi anamjamba dasi mashababi register zalidi ngoni alafu kamfanya kama kamjaelewa wajua uzidi huko za ndasi ngia bwana muhimu madari ba mzungu waka urongo hamba ukana haizima kairi hufa rana ukamrake hai mradona nai mais vaut mourir que d'avoir honte bahia bonda bosirili yole ho ngiabo ngamjenda na ukaza kifu makalima yangu cha message yangu ini kama mahsusu yahe mwanama izo ya hamba jana ngeno wandu wa mshangiria ngeno wandu wa luharu mwale jamvi la azali ya sumani ngeno mji wa hatu namna wapula zipande hata eshabaki aba hado toka ukeziba ziruvu hawe akamnufu
wa upwa pia shazika tsikavtsani profiteshwa baha ndedeni mndongozeni ni wa Komor bali la nyima shababi ukana na mjihudumu ba wakati goti hule na singari johuja nikarija ngari joure nda shakari na hamba ikanga bondo azoya wadu hamba singari johuja rirende shakari na hamba manhari mbaya kuwana yeke dolida wa hawa wakati yobdida sheke dolida haina sai yabo ngamkazu kifu yabo mwambieni ukana Allah haina mtu nafikiri haina mtu na renge zanongoza hensizo yensiyo ya jini keke hizo zahe shaizo tiza mndu aji zinurawe nsiyo pia hizo za hatu shonsi kwa ujibi wore ulo ndani ulo bonze zinurawe nsiyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.